Assalamualaikum, habalun sambung kecedara lun agam ngandara lun laki muha bawari kawum nyo suara lun lagi nyo kada ulun pelara si anu diong dari ubit pun bule golomna bacut ujun ra ulun pepayong nyo ura tutong lun tongan ija meganto ura golom trong sidon si anu diong bule jikana senangan susah dalam hati lun tak ketationg di pelang rimba tiba si ura tekedirakbun si anu tiong tubit ulua kasuput ura susah hati lun si anu tiong golong digisa o bunga ura roha babalun si anu tiong hande digisa jijino kana rumah megedong kepulangan lon lam rumah Tuhan salah tu be andi dem lambung tapi adik lun tumpang golomna bau reng rame pegah salah lun pada hai tiong yang tan setia berle kelungke lam apui tutong nyokalam susun menematkanna perle kerame na ureng tulung okaglah untung tapok dada kasep ke ono haba dari lun ke anu tiong haba ulun ba ulun mendoa gede barabun anu tiong lun hude bahagia ulun mendoa sabi gede barabun anu tiong lun hude bahagia